Қар данелері уча суық елчіктен қача. Ерге яваш қоналар, балачықлар ойнайлар. Қуванып чапқалайлар, қардан адам ясайлар. Біздің балачықларымыз есе епіміз үшін гүзел бақшышлар азырладылар. Біз сізлерге бұл бақшышларны тақдим етмеге ашықамыз, ама біріншіден Мұрат сана суал бермеге істейім. Сенің ең бегенген чалғалетін бар ма? Эбет бар, Фатиме, мен балалықтан кеманені діңлемеге севем. Ойлы олса, бұл бақшышлар ішінде бірісі сана, чынки бірінші бізім ижрачымыз Кеман иджі Ален Аптишаев. Қаршыланы сайғылы достлар. Машалла, машалла, Ален, çok sağ ol, pek beğendim. Gerçekten de bu men için sanki bir bahşiş gibi oldu. Endi ise men sana Fatime bahşiş vermege isteyim. Bu güldeste. Öyle mi ya, güldestini görmeyeyim, ellerinde de bir şey yok. Ya Fatime, şimdi sen her şeyini anlarsın. Güldeste, oyun ansamblı.
Сағылны сойынжылар, Сағыл Мурат, мен бұйық мемненетлекнен бұл ансамбльге бақтым, весылында да өзімнің севімлі ойынымны қатырладым. Öyle olsa sen nefbetteki icracımızı beğenirsin. Gerçekten de? Evet, çünkü bu oyunu Nefes ansamblı oynayacak. Oyuncularımızga maşallah biz ise devam etemiz. Ve Fatime, men senden soramağa isteyim. Dinleyim seni Murat. Sen bizim milli türkülerimizden kaysını en dülber dep sayasın? Men bizim Qardbaba ve bitalarımız yırlagan halk türkülerini pek sevem. Olarda çoxsı vakit vatan mevzusu aksıluna. Doğru, lakin bizim vaxtımızda da Kırım hakkında güzel yırlar peyda ola ve onların icracıları da genç. Sen kim hakkında aytasın? Men Камелия Пидан hakkında aytam. O da Kırımımız hakkında yırlayacak.
хотела, чтоб русские дети дарили улыбки всем людям земли. Мы рождены на прекрасной земле, море манящая сладость. Осуществить нам поможет наш Крым, детскую сказку в реальность. Вау, Крым, лети за мной, мою мечту заветную. Вау, Крым, лети за мной, мою мечту заветную. Вау, Крым, наш полуостров, компас надежды, как птица счастья, и летит над землей. Наши народы, дружные и согреты, нежно ласкает их ветер степной. Мы рождены на прекрасной земле, море манящая сладость. Осуществить нам поможет наш Крым, детскую сказку в реальность. Лети за мной, лети за мной, лети за мной. Вау, Крым! Мы украинцы, и россияне, татары, поляки, греки, армяне, немцы, евреи, болгары, цыгане, турки, корейцы и молдаване. Дружим со всеми, всех уважаем. В гости, друзья, вас в Крым приглашаем. Крым, лети за мной, мою мечту заветную. Вау, 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 Крым. Қырым, Қырым. Сен не ақында түшініп қалдың? Мен Гүзел Ярмадамыз ақында түшінем. Бұл түшінжілеріңе делил оларақ мен невбеттікі ижрачымызны тақдим етем. Бұл ижрачымыз Ярмадамызға бағышланған Яша адлы халық түркісіні ерлайчақ. Canımız ne bağlamaz bu toprağa bu yere, sıralanıp dağ gibi derik ellerle. Canımız ne bağlamaz bu toprağa bu yere, sıralanıp dağ gibi derik ellerle. Gel dostum, gel kardeşim, gerek bizge bir olmak, bir vakit korlanmasın, çiçeklensin bu toprak. Gel dostum, gel kardeşim, gerek bir yumruk olmak, bir vakit korlanmasın, bölünmesin bu toprak. Yaşa, yaşa, yaşa benim Allah'ım. Yaşa, yaşa, yaşa aziz Allah'ım. Yaşa, yaşa, yaşa benim Allah'ım. Yaşa, yaşa aziz Allah'ım. Mustebeli evlimiz dayanır o derdine, şu karavan halkımız başekin hayredine. Mustebeli evlimiz dayanır o derdine, şu karavan halkımız başekin hayredine. Halkın
başı egilmez, halkın tülbi gülmez. Kotarılgan kol bayrak burada erenmez. Halkın başı egilmez, halkın tülbi gülmez. Ülkeye kalkan bayrak burada erenmez. Yaşa, 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 yaşa benim Allah'ım. Yaşa, 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 yaşa aziz Allah'ım. Yaşa, 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 yaşa güzel Allah'ım. Yaşa, 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 Kırım Tatar Allah'ım. Yaşasın benim vatanım, yaşasın benim milletim, yaşasın benim bayrağım. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Murat, sen ne yapasın? Men sınab bakacak olam. Senin bunu nasıl baş eteye? Men endi anladım. Sen navbatdagi ijrochini taqdim etecek olasın. Hurmatli seyirciler, qarshilaniz Selim Ibragimov ve onun Çoban oyunu. Maşallah Selim'ge. Murat, beğendin mi? Beğendim. Bu balanın ustalığına baktım da derhal aklıma başka bir takımın ustalığı da geldi. Galiba men kene de bilem, sen kim hakkında aytasın. Sizning diqqatingizga Çal-Çal ansambli.
Ne kadar güzel. Tap kulaklarım çınladı. Ama sen rahatlanayım deme, çünkü şimdi Dari Keçen ansambl peyda olacak. Toxta, men ularni o'zim ilan eteyim. Bu Baxçısarayni ruhlandırıp kelgen İlham ansambli. Murat Bağ bugün bizge çok musafir keldi. Evet, bizim ballarımız pek istidatlı. Olar küçük yaştan kabiliyetlerini gösterirler. Men de böyle kabiliyetli balarını bilem. Ular İngiliz tilinde de yırlamağa bileler. On the days are cold and the cards are cold and the saints we see all are made of gold. When your dreams are failing your wounds, we held out the worst so well, and the blood's on still. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with a beast inside, and nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my head, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Cards and skull is still last. Oh, when the lights fade out, all the sinners grow. So they dug your grave in the mess. Curate will come calling out in your mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. The list is out for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This
where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. They say it's what you make, I say it's up to fate. It's moving in my soul, I need to let you go. Your eyes are shine so bright, I wanna say that life I can't escape it now unless you show me how. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Acaba ne hakkında yırladılar? Келмен сана яхшысы оны айтмайым ве бір истидатымызны да таныштырайым. Урметлі серджілер, еменім ке сіз де оны бегенірсіңіз. Мавиле Мамбетова. Машалла, машалла. Невбеттегі балаларымызны тақмин етмеге де керегі жоқ. Чүнки ансамбльнің ады Озу Эршини аңлата. Қаршылыңыз достлар, Йылдызлар ансамблі.
истидатлы ансамбліміз бар, пек гүзел. Фатиме, сен білесің, біздің концертімізде бір қызчық да иштирак етті. О, өз яш олғанына бақмадан чоқ әлебелерге ерішті ве чешір түрлі ярышмаларда иштирак етті. Ойлемі, я бұл қабилетлі қызчығының ады не? Оның ады чоқ гүзел. Амина, достар, Амина Зитулаева. Kazan içinde kazalası, kazan içinde kazalası. Kızını baştan çıkargan o zanası, kızını baştan çıkargan o zanası. Kazan içinde kazıtımız, kazan içinde kazıtımız. Toydacında oynagan adetimiz, toydacında oynagan adetimiz. Belime kuşak yaptırdın mı çeviresi sorma, belime kuşak yaptırdın mı çeviresi sorma. Algan alga koz atıp boynumu vurma, algan alga koz atıp boynumu vurma. Машалла, bizim қызчықларымыз не қадар гүзел. Сен менен разысың мы? Разым, амма оғланларымыз ақында да ойлай айтмақ мүмкін. Ве Ильяс Усейнов қайтарма ойынынан она избат олсын. Son Fatime, bizim oğlanlarımızın istidatına inandın mı? Evet Murat, ya men оларға қаршы bir şey айтмадым да. Bizim halkımızda hem kızlar hem oğlanlarının maşalası бар. Öyle olsa men nevbetteklerini takdim eteyim. Dostlar, ekranlarınızdan uzakka ketmeyiniz, çünkü siz de bunu görmege gereksiniz. Kuneşçik ansamblı. Unutmazsan güzelim sen, hiç unutmam
Фатиме, мен шымды біздің яш йылдызчыларымыздың жедвеліне бақтым, тап жүрегім қуанды. Неден? Керчектен де біздің балаларымыз пек истидатлы. İnanam ki әрбірсін bu келешегі parlaq olur. Мен де бұна еминім, шымды есе ватандашлар, девам етеміз ве невбетеки жирачыларымызны қаршыланыз. Bu soğuklarda ballarımızға баққанда тап көңіліміз қыза. Бет bu vaqtlar içinde hiçbir ayazlar keder olmaz. Biz ise devam ettiğimiz ve sanada Alem ansambili.
Çok sağ olunuz. Maşallah alem ansambline. Şimdi ise biz da bir bulbul, tatlı sesli kızçıkını takdim etmeye aşıqamız. Saygılı dostlar, karşılanız Nigina Sidыкова. Sen sevmeye yeltenmemişsin çocuk. Belki de kendine güvenmemişsin. Gönlüm kurak yaşlarla büyümemişsin çocuk. Nefes almak yeter sanma, yaşamayı öğrenmemişsin. İstidatlı yaşımızga maşallah. Ya Fatime, şimdi bizim sanamızga da kim çıkacak? Şimdi Avdet ansamblı. Acayip bir şey. Evvelleri Avdet sözü vatan toprağına kaytuvnen bağlı edi. Şimdi de bu sözün manası öyle ama biz öz ana vatanımızda yaşayımız, bulunamız ve şen faal Avdet adlı ansamblının çıkışlarına kovanamız. Vakit öyle olsun. Bir yamanlıkның yerine yaxşı ve güzel şey kelsin.
Білесін Авдет мевзусыны девам етіп, бір айле ақындасан айтмаға істейім. Nasıl aile? Олар тек бұ сене қырымға қайтылар вейменім ке бек қысқа вақыт девамында еркезіні айретте қалдырачақлар. Vay, sen meni tap meraklandırdın. Nasıl aile yaşo? Чир-чир айле ақында айтам. Ve böylelikle bizim konsertimizin sonunu Asan Çir-çir yarıştıracak. Karşılanız dostlar, Asan Çir-çir. Böyle pozitif noktada konsertimiz sonuna keldi. Yazık ibet, ama sizlerden sağlıklaşmağa mecburmuz. Lekin keyfiniz bozulmasın, çünkü biz öz ana vatanımızda yaşap, güzel medeniyetimizni yarıştırmağa tırışamız. Meraklı şeylerini kaçırmanız, Millet telekanalından ayrılmanız.